Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Masuk ka rahim Kanjeng Nabi. Tidak masuk ka rahim Kanjeng Nabi, otomatis kini enggak masuk ka rahim Allah. Otomatis ini pun. Otomatis masuk ke bismillahirrahmanirrahim, masuk ke salamun qaulam, dopak ke akhirat ngoleh salamun qaulam. Dadi mun terus masuk ke rahim Allah, masuk ke rahim Kanjeng. Jaga hubungan rahim antar manusia nikah, antar bala sampai rahim manusia itu aja. Kudu jaga sampai hubungan rahim ben Kanjeng Nabi. Makanya solawat nih kan malah sampun terus sampai tidak pun masuk ke rahim Kanjeng Nabi bil mukmin otomatis masuk ke rahim Allah.